Made Agus Edi Sutrisna jani meurusan ngajak polisi. Ne ulian ia mobol ATM ane tongosne di Pekan Seni Sukawati duga Sabtu 17 Juli. Pelaku ngaku terpaksa mobol ATM ulian kepepet mayah utang. Kapolres Gianyar AKBP Made Bayu Sute sartane nyelasang kasusnya ene mengungkap ulian ada korban ane melapor. Korban awalnya laka transaksi di ATM di Banjar Mudite Sukawati. Jek nada sargatine mesin ATM error. Korban lantas sapine nyemak kartu ATM-ne di mesine. Ben kejepne tekelah pelaku ke ATM. Ulian ningalin ada ATM kecag. Jek pesu niat jelene pelaku. Terus narik nganggo kartu ATM-ne korban. Kanti gedas nyalik bane saldone. Korban lantas ngelapor ke Polsek Sukawati. Polisi ini lantas nyelidikin kasus ene. Saksi-saksi masih periksana. Jek pasti ciri-ciri pelaku tawange. Sing mekelo, polisi langsung nangkep pelaku pas sedang main bet tenis meja. Pas interogasinya, pelaku ngaku mobol ATM korban. Pipesne ane kurase anggone mayah hutang. Jadi pelaku ancam bogolan 5 tiban. Tim Bali Express ngelaporang.